Yes, tubahaye ikaze mu makuru y'imikino mu ikipe ya Aprfc, aho iyi kipe ya Aprfc yanditse inkuru nziza hariya mu gihugu cya Tanzania. Ese wakwibaza ngo iyi nkuru ni iyihe kabisa, dore ko hari abakinnyi bagiye bifuzwa n'amakipe agiye atandukanye hariya mu gihugu cya Tanzania. Andi makuru nuko Nigena Clement yasezeranyije abakunzi b'ikipe ya Aprfc inkuru idasanzwe rwose, dore ko ikipe ya Aprfc iri kwitegura gucakirana na Rayon Sport ku mukino wa shampiyona muri kimwe cya kabiri. Ese byifashe bite mu ikipe ya Aprfc? Satelite zacu zirakora zivana amakuru hariya mu biro bikuru by'ikipe ya Aprfc. Tuza gukikwa rero n'andi makuru agiye atandukanye tubagezaho imbere mu mikino. Mukora subscribe niba bwo bwa mbere wagera kuri iyi channel kugira ngo utajucikanwa n'urubuga rw'imikino mu makuru y'ikipe ya Aprfc hejuru cyane rwose kabisa. Turabemera. Ikipe ya Aprfc ikomeje gukubita icotezo hariya muri Sekafa Kagame Cup, aho umukino yawurangije neza nubwo kuri finali ariho ibintu byagenze nabi bikarangira igitego kimwe, aricyo gitumye ikipe ya Aprfc itegukana intsinzi, dore ko niyo mugabo Jean Claude akaba ari we kapiteni w'ikipe ya Aprfc yagiye yegeranwa n'abantu bagiye batandukanye, haba mu batoza, abakinnyi mu makipe bagiye bahangana imbere muri Sekafa Kagame Cup. Uyu nguyu kapiteni niyo mugabo Jean Claude akaba ari kapiteni w'ikipe ya Aprfc dukunda cyane rwose hejuru cyane. Uyu mukinnyi usanga ari mu bamwe bakinnyi bitwaye neza muri Sekafa Kagame Cup, yagiye yerekanwa ndetse kandi akagaragaza impano idasanzwe yo gukina umupira, akakozaho kurenge gusa ubundi dore ibintu byagiye bikorwa cyane. Uyu mukinnyi yaje kwegerwa n'abakapiteni ndetse n'abatoza bagiye batandukanye, haba ngo umutoza wo muri Aprfc yaramwegereye amubwira yuko yifuza ko yaza akaba yakina muri iyi kipe, ariko amubwira yuko atakwigera ahemukira ikipe ye, nyamukandagira mu kibuga kigacumba imitutu. Iyi kipe ya Aprfc ni ikipe ikomeye cyane dusanga hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ifite n'umutoza w'inararibonye upanga neza abakinnyi ubundi ivumbi rigatumuka. Uyu nguyu akaba ari Darkovnovic uturuka hariya mu gihugu cya Serbia. Uyu mutoza ndetse kandi akaba afite tekinike yagiye akoresha mu bihe bigiye bitandukanye, aho muri Sekafa Kagame Cup yagiye yitwara neza rwose, agapanga ikipe bikarangira igeze kuri finali. Nubwo finali byaje kurangira igitego kimwe, akaba ari cyo cyatumye iyi kipe ya Aprfc itegukana intsinzi, dore ko imikino nyafurika nayo irimo yitegurwa hano, aho iyi kipe ya Aprfc nayo izakinamo rwose, aho umukinnyi dusanga muri kipe ya Aprfc Nigena Clement yasezeranyije abakunzi b'iyi kipe ya Aprfc. Uyu myugariro wa Aprfc Nigena Clement yasezeranyije abakunzi b'iyi kipe ko bagiye gukora ibishoboka byose bakazitwara neza mu mikino nyafurika CAF Champions League. Ni nyuma yuko bavuye muri Sekafa Kagame Cup basoreje ku mwanya wa kabiri, batsinze na Red Arrows yo muri Zambia ku mukino wa nyuma. Nyuma yuko Sekafa irangiye bakaba baragarutse mu Rwanda, aho uyu munsi basubukura imyitozo bitegura amarushanwa nyafurika ya shampiyona, byose bazakina mu kwezi gutaha. Nigena Clement akaba yabwiye abakunzi b'iyi kipe agiye gukora cyane n'abatoza bakore akazi kabo ku buryo bazitwara neza mu marushanwa nyafurika, kugira ngo uyu myugariro w'ikipe ya Aprfc Nigena Clement akaba yavuze yuko barimo bitegura iyi Champions League umukino nyafurika neza, kandi ko bakaba basezeranya abakunzi b'ikipe ya Aprfc kuzakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko iyi ntsinzi nayo bazayegukana, dore ko nubwo iyi kipe yakinye Sekafa Kagame Cup utagira ngo yaviriyeyo ubusa rwose, dore ko bayihaye amafaranga agera
muri miliyoni 20 z'amanyarwanda. Urukumva rwose nubwo twakinye ariko ntago twacuye ubusa, igihembo rwose twaragicuye. Ikipe ya Aprfc umutoza Darikonovic yavuze yuko agiye gukora ibishoboka byose, agakora hirya no hino ibisabwa byose akabishaka kugira ngo barebe ko uyu mukino nyafurika bazawegukana, dore ko ku mukino wa mbere tariki ya 16 bazakina n'ikipe ya Azamu. Ubwo urikumva ko rero iyi kipe nibaramuka bayitsinze tuzahita dukomeza cyane rwose, dore ko ku mukino wa gatatu ariho tuzacakirana n'ikipe ya Rayon Sport ni mukeba rwose. Urukumva ko nayo tuzayititiza, nubwo bavuga ko ngo yazanye umutoza mushya Robertinho, hose akazi tuzagakora. Darikonovic turamwizeye ku ntsinzi yacu rwose, dore ko azi gupanga neza mu makipe, agakora ibishoboka byose kugira ngo abafana ndetse namwe bakunzi b'ikipe ya Gitinyiro tubashe kwishima. Uyu mutoza Darikonovic ndetse na chairman bavuze amagambo akomeye cyane, bavuga yuko intsinzi ari yabo kandi ko tubyizeye neza, anababwira ko tukwiye kwirinda ibihuha by'aba mukeba, dore ko baba bashaka gusebya iyi kipe yacu ariko intego ntabwo babasha kuyigeraho. Iyi kipe rero ikaba yaranditse amateka hariya mu gihugu cya Tanzania nyuma rwose yo kumwenyuza amazamu agiye akomeye cyane hariya muri KMC Stadium. Yari match iryohewe n'amaso kure cyane rwose. Niba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho imbere mu kibuga, mu mikino, mu kipe ndetse na update zose ziri kucaracara ku rubuga mu makuru ya Aprfc. Ukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye mu rubuga rw'imikino tubagezaho imbere ku murongo. Ciao ciao, turacyari kumwe rero.